Arngut ki sipai klayap jingi khon ke bejur bah. Bet kileno hakit war jong ka Jammu and Kashmir ong uhe obsar jong ke sipai. Hakane ke jikan ar ke bekerpang hakatwa ke sipai jong ke Rising Star ko kilas siap ya arngut kileno. Katanat sipai kerwo kal ong bekat kum ke jingtip belayo na kinong sentian. Pelong yak jikan ralang bet kipulit ke Jammu and Kashmir hachatro hakitwa. Jingi siat suloi hakatro jong ke kitwar kelas sedang hadin bagi bor para kelas sedang. Ya kejikan rah ke jaka. Jingi khon kedang ya cekmat ong ke white night kop hak jing tho hak X. Kumjuru hak kletarik setembar aja pesau kijuk kileno ak bang ti ke jingi khon hak kitwar. Ya jingi dai berkiwai pat ke jingi khon hadoka hau bnai nai tung hak basangut ke sipai kan tup uai ofisar klayap ke jingi khon le tho ki khalong. Te jingi khon ke lajia ke tokan isngi shwa ben tabot Pratali ki distrik Jong Durbar Thawain ke Sapriang ke Leng distrik Doda Kitwar Baramban Hakithan Chenap Valley. Rangka berkan Pratali ki set hak distrik jong Kashmir hak chati jong ka Anantang Palwama Sopian bat Kulgam ke Belja ke Pratarik Nailor.